Hadu Daki ngut bat Daki klur ngut. Kynnoh Christian jong ke Real Madrid. Kila soy ya kata ke online petition. Ban no ya Kylian Mbappe. Na ke klub Real Madrid. Lane bandino ya Bat keno ki fan jong ke Alnasrr. Baka jingil ka jong ke Alhilal Persia ke Alhilal. Kadai ke fixing match. Lane kata ke jingil ka balapan lupa. Kenang baka Alnasrr u Cristiano Ronaldo. Kanam lak banjob ia ke Saudi Pro League. Teban tip na ke ikadaw. Sampai hadu bekut ke video. Bat shibit menta kamit hakapor kat ar steng senya. Ngin sayo obyang ban saki ya ke jing kun semifinal. Second leg jong ke Champion League. Kata pedeng kini ki artli ki tim ki pasatar. Kabayan Munich Persia ia ke PSG. Bat hoi perlok habangi pai pat nakaliang jong Kylian Mbappe. Bat kifan jong ke Real Madrid. Kila bitar shikadai iyo Kylian Mbappe. Bat ba kila kwah no iyo. Ban mi na ke klub Real Madrid. Lane bakin dino iyo. Namar hadin ba Kylian Mbappe uliyo mat ia ke jing mensaw. Ha ke jeka ba unsumar bahaya lade. Lalapan ban ba ulalit syuti. Bat kasamla jong sya Itali. Te kumta kane ke pensubajor ya Kynnoh Christian jong ke Real Madrid. Ba Kylian Mbappe usimboj. Ban syong thai. Kenang menyo yelekai ha ke World Cup. Bat kidon ki kubor ki ba ong. Bakat to kane ki badon hapo jong ke Real Madrid. Kim ngej ba Kylian Mbappe udon ke jing mensaw ke bajur. Bat ki suba ba ula kentai ban yelekai na ke bentak ke klub. Kenang menlait na ke jing mensaw. Haswa ke World Cup. Te kumta hiki fan jong ke Real Madrid ro. Kila kwah pa ya Kylian Mbappe. Ba unmi na ke klub da ke ba kila soy. Ya ke way na kata ke public online. Petition ke ba. Daki lak bat Daki klur ngut kila soy hangtang. Bat wat aha ki social media ki jong uru. Kum ha Instagram. Ki bun na kinong komen ki baong yu. Mi no na ke klub Real Madrid. Handrai habay day pat bat ka naga jing soy ya ke petition. Wala da pide ki Madrid fan ne pimde ki Madrid fan ru. Pila ban soy ha katay ke petition. Bat kaladon ru kata ke jing Kynnoh balaong. Bau Kylian Mbappe ulang uta orangil ka pas ni baktam. Ha gino ki klub bau yelekai. Bat ke Real Madrid kaladay banjob habarok ki jing lekai. Klaim dadon Kylian Mbappe. Handrai habadon rengkat bat Kylian Mbappe pat haki jing lekai ki baladep. Haki henrusin ki jing lekai. Kilala banjob tang sisin. Handrai wat hapadeng kini ki jing Kynnoh bat ki jing tho yo Mbappe. Nakaling juga Real Madrid. Kamdon kata ka jing artatin. Iya Kylian Mbappe. Bat day nakane kadaw baki fan jong ka Alnasrr. Ki Kynnoh baka jing lekai jong ka Alhilal Persia ka Alhilal. Kadai kata ka fishing match. Ni kata ke jing lekai ka balaplan lupa. Ban khanglat ia Ronaldo ne ka Alnasrr. Ban job ia ke Saudi Pro League. Namar kumah ki jing lekai ke balader. Uway na orang lekai jong ka Al-Ali. Ula Kynnoh baki referee jong ka Saudi Pro League. Ki syak siliang bhai ka Alnasrr. Kenang ba Ronaldo un job ia kali. Handrai mentapat ki fan jong ka Alnasrr. Habakile ia ke jing lekai jong ka Alhilal. Persia ka Alhilal. Ne ia ke gol ka baar jong ka Alhilal. Ki Kynnoh bakatay ke gol kabala ahi dalade. Namar bahkan ke jing lekai ke de ka Alhilal kabala tep lupa. Handrai ka Alhilal ka laban panpai ya katay ke sigol. Bat deha ke gol ka baar kila subajur ya kata. Kumba piyo ha kan ke video. Bat mentak Alhilal kalabut nadin jong ka Alnasrr. Daka baka Alnasrr kata mika tang arpoy. Handrai namar bakini ki artlik tim kinsay kun Persia ha kan ke tayo ke bansawan. Katahi kan sadai karay kababiang.